Nakadaot ba jud sa pag-eskwela ang gugma? Before na ako natubagon, allow me to tell you these three things. Kwarta, marriage, and fame. All these three things are modifier. So, modifier is iya lang ginapagawas kung unsay naa sa imuha. For example, 1,000. Kung kaning 1,000, ako nihiyatag sa adik-adik nga tao, ang sa man yung buhaton, ipalit niya yung drugs ba to? Di ba? Pero, pag imo nihiyatag sa kuha, kasi may tabo, of course, ako ni igasto sa maayo. Kay, maayo ko. Another example. Toothpaste. So, you see, Colgate iyang brand. Kung ako ni Bisliton, maka-expect bagod kag ang mugawas ani kay close up. Siyempre dili, di ba? Kay again, Colgate ni siya. So, here's the thing. Ang gugma, iya lang ginapagawas kung unsay naa sa imuha. So, going back to the question, kung ang gugma ba is makadaot sa pag-eskwela, ang answer, we. Pakitag ang inyong mga barkada, ina sila, we. Going back sa college, na ako'y classmate na ever since elementary to high school, honor student siya. And gadong nakauyab siya sa college, kabalo ka unsay natabo sa iya. Honor student gyud siya. Kay first of all, katarong siya sa eskwela. And then, na ako'y mga kaila, daghan jud. Ako ba, wala na naka-college. Katong nag-uyab-uyab sila, kabalo ka unsay natabo kun sila. Bulakbol sila. Kay, bulakbol naman sila daan. So, here's what I want to tell you. Kung bastos ka, pag mag-uyab-uyab ka, ang mugawas is, mugawas yung pagkabastos, kaya again, bastos ka. So, I would suggest, before you enter the kingdom of love, establish first yourself. So that pag moabot na ang gugma sa imo, it would bring out the best in you. Alright? So again, this is intended for adding value in you. I'm dedicated to share everything for the youth, to serve the youth. So pakitag ang inyong barkada nga dagan kay sumangal, gamay kay krado boy kay ngani gihanggat ko ni ko ani ngani dili. You are responsible to your own happiness. Ikaw. I would like to emphasize na I'm telling you this not because superior ko, maayo ko, expert ko, dili. I'm telling you this because I'm once a bastos and nakapasakit babae. Kita na babae. Ito siya good. I'm sharing this to you from a position of brokenness. And the good news is I'm now a recovering asshole. And brad or friend, sis, kung na kay kaila or uyab ang laki, I can journey with him and let's recover together. So you can PM me and chat tabay. And I would like to thank my man Vincilo Abio for taking the video. And kita ninyo namin sa Alibwag. So yeah. And salamat kay sa nag-view. And sa mga nag-like, salamat po kayo. So, wala nag-like. Salamat. And this is Darrell Julagon and you're watching Minecraft.